Swastiastu. Inggih Iratu Durian Titiang Idedanen Titiang para pemirsa sinareng sami keculuk malih puniki ring griya Putra Mandara Channel Titiang sampun ngiring mekadilinggih ide Ratu Ide Bagus Haji Ide Bagus Gede Mandara Putra ring griya Putra Mandara Kenran Tegalalang Gianyar. Inggih Ratu sampun api gatra Ratu. Inggih ring galah sane becik puniki yakti malih titiang pacang wonten akenang ring ajeng angani Ratu puniki pemekas ngenenen kawentenan krama utawi para semeton titiang ritak kaleng ngemargiang kauripan. Inggih Ratu sane dados bantang pebuat pitaken titiang puniki boya jenenten sios ritat kalaning krama utawi semeton titiang ngemargiang kauripanipun ring kejeronen paumahan utawi ring pekarangan wiyakti akeh wenten mekadi satu sane wenten ngeranjing ring sejeronen pekarangan upamin nyane wenten ule ngeranjing ring pekarangan wenten mekadi tabuan wenten mekadi nyawan wenten mekadi lelawah. Nah puniki sane makawinan ring sejeronen pikayun utawi manah semeton titiang kaler titiang newek punika wenten sekali pikayun kapitaken napi kesayuwaktiane indik kawentenan satone punika sane ngeranjing ring kawentenan karang paumahan punika sane tunasang titiang Ratu. Terus Ratu. Inggih becik pisan pitaken. Inggih. Ritat kalane ngrage ngemargiang kauripan ring jagate. Makweh yakti wenten kantan ceciri-ceciri utawi sipta-sipta sane kepaca oleh ide meraga sangyang dewasa, ide meraga sangyang guru, ide meraga sangyang dharma, ide meparap sangyang Dewa Resi. Dua resi Dewa Resi. Nggih. Sampun ide meparap sangyang Dewa Resi. Dewa Resi ide persida wau mapaica sipta-sipta kali punika. Sipto niku napi Ratu. Ceciren sane wetu beda. Sekancang napi je sane wetu beda. Sane mekantan beda ring ring kauripan ring karang paumahan, ring pura pariangan, ring bebataran pelingih-pelingih sekancang pelingih utawi ring bebataran petuluan utawi bebataran pesirapan, bali pesirapan, ring dapur, ring dineng punika kuasanin proesa. Sangkani ide betara sangyang dharma ide meraga sangyang Dewa Resi mapica sipta mapica prawesa ring manusia. Duanin ide betara nyenta dados ngeraos sareng manusia. Mawinen ide ngeraos ide saking prawesa. Punika ide mapica prawesa tadi punika. Nah, mangkin napi mawin ide mapica prawesa. Nah, napi mawinan punika. Duanin ide sampun renge ring idap manusia ayu sampun. Duanin idap manusia ayu punika mayarnya sampun utawi sanes siwasan sampun cek ke mawine ide mapica prawesa. Dadosne prawesa punika kepah dados 3. Manut ring lontar prawesaning jagat samapta. Kepah dados 3 inggih punika prawesa metu saking luhuring akasa. Prawesa metu saking pratiwi punika dalah prawesa metu saking raga angga sarira manusia. Nah, prawesa metu saking luhuring akasa punika contoh-contohnya benten ula, manjing ring bebataran pelingih-pelingih ring paumahan utawi sanes siosan, benten nyawan teler maumah ring pelingih-pelingih ring bale-bale, benten sesapi utawi lelawah taler maumah ring bale, benten taler cercak punika masuara sinarengan sami-sami. Benten taler tokil patah kati punika masuara tan surut-surut. Benten taler tapi bikul soroh bikul, benten bikul petak, bikul bang, bikul selam punika wantah prawesa metu saking luhuring akasa. Duaning ide utares betara guru, ide meraga sangyang dharma, ide meraga sangyang Dewa Resi, ide mapikayun pacang mapaica amarta
utawi arta berana ring manusia saling mau mahirike artine adi ide betara asih kayun ide ring damu idone antuk bakten idone kan kita nggih nika sampun mawenan duanin hidup manusia sampun ayu nggih pun mayatnya sami pulah kalih sampun patut ngemangguhin dewati sambat nika mawen ide makice amarta utawi arta berana netiasan silih sinunggil ambil tiang yen wenten ule manjing ring utawi lelipi manjing ring babataran pelinggih pekarangan paumahan punika sale kautus oleh Ida Sang Hyang Dewa Resi benten tios Ida Betari rambut sedaya nggih Ida dedun niki kemerce pada ngererah umah sang umah rika duani Ida pacang mau kicu arta berana kinten talar ring nyawan utawi tabuhan sirah Ida ngutus Sang Betari Sri dedun kemerce pada mangda nyalah emol linggih Ida ring anu mangda umat puniki napi wastane rakyaksa semangdane mangda renge ket kayun Ida Betara anut ring daging lontar punika prowesan jagat samakta terus sanes tiosan punika ring prowesa metu saking Pertiwi benten soroh kremi soroh ulet puniki wenten talar lulut sekancan lulut nggih nggih dan lulut mas, lulut temaga, lulut besi lulut punika wenten talar semut mau mah tan bekiset keh niki wenten wong mentik ring bebataran ane tan patut dados patut kinten wenten napi wastane tetani membejuk ring bale-bale ring babataran bangunan linggih dari punika dan talar dongkang masuara nyal ring sanikala kesarane rantuk suara asu ngalu-alu ke talar prowesa dan wenten gedang punyan gedang puniki buah ring bungkil wenten napi wastane pisang buah ring bungkil wenten kelapa mecarang mecanggah aneh nenten patut ada sepatu iku wastane prowesa metu saking Pertiwi yen prowesa metu saking manusia nah ada saking manusia nggih iku wenten sorohin gamil sane muasta gamil silih sinunggil nemeni ramerena ipi anak nemeni ramerena ipi anak nemenin memi ibae pekak nemenin cucu nemenin anak tadi punika nika master gamil dan talar salah bikas di manusia nemenin satu nawi sang wadon nemenin asu nemenin napijel manusia nemenin satu nika salah bikas dan talar salah timpal laki nemenin laki lanang metimpal lanang kan nggih wadon nemenin wadon punika salah timpal nggih nika talar muga prowesa mau kenten ngadakan pisuna talar sangkanin makan mawinan kantos wonten biute sangkanin pisuna punika nika talar prowesa madaman wong tanpa dosa nika talar prowesa metu saking manusia punika sami wenten kena wenten arten ngane prowesa niki sami wenten arten kayun Ida Betara punika kesurat ring lontar prowesane jagat samakta yani Ida Betara sedana kautus Ida kan mau pica atau berana artinya sang omah punika pasti ke boleh karya sane becik tur mendagangan sarenipun enten yen Betara Sri talar sakewandan yen ing prowesa puniki nenten kepahayu nggih nah iki bentengnya kan enten pantan panas sampun punika terenten tindak lanjut nah ampura ratu duaning napi mawinan biasa punika duaning akeh don titiang tur maning piragi titiang kocap
yen yang wenten lulut, wenten ula, wenten nyawan, wenten punika maosang karange punika kocap karang panes teh ngeten. Nggih. Mangkin yen yang anutang ring sedaging sastra sane kawedar Ratu wau Nggih. punapi punika kawentenane tur maning sane pineh utama punapi antuk nunas mekadi suecan ide betara duaning ide sampun micayang merupa sipta mangkin punapi antuk mekadi titiang menawi ditatkala kepicir kadi sipta puniki punapi antuk titiang ike sane tunasa. Nggih. Tuane ide betara betara guru ide meraga sayang dharma, meraga sang yang resi. Ide mau pikayun, nah pikayun ide makin iki nika disesuaikan iki sarang perwesa sane kedun punika. Ya ide paca mau paca atau berana kadi wau ide ngutus ide betara lembut sedana kedun kemal puca pada marupa ula. Punika alar ide mau bisa ke buta dalar ide disampun ide mau salin lupa dadas ula ide dalar kebisek ke buta ika. Jadi mau pragoyan Betul, itu. nggih. Dua anen sami padike meraga buta sane kedun. Pasike sampun mewasta wisya. Nika mawinen niraga kanikayang mangda prakyaksa mangda ngemargiang manut kadi pikayu ide sane wenten ring lontari punika mangda kepahayu mangda kepenak utawi napi je. Duwi renika mangda presida wisya punika kewalik dados ayu. Ada samerda kan Ada kakane wenten raos wisya matemahan ayu. Enten. Yenten pineh ayu, yenten pinarisuda ke pratista punika. Duane ide sami tedun merupa buta. Punika mawinan wisya mertene matemahan wisya dados nika sane pacang ngadakaken enten makin drawali kos boros kadi senesiosan yang tan pegat sakit tan pegat meh-mehin putung punika dalar pemastu sana wenten iening diraga nenten ngamargiang pemahayu sane kadiring lontar nika. Nggih Ratu, baik seksema banget puniki. Dadosne pupulang titiang napi sane picayang Ratu. Ditatkala wenten mekadi satu sane ngranjing ring sejerone pekarangan sinalih tunggilne rerahan titiang ibu mekadi ula utawi nyawa punika wantah sipta sane kepicayang saking ide betara duaning ide pacang mupice sarine ngamete. Dadosne disampune puniki siptane kepanggih antuk imanusa sepatutnya ketunas termaning ke prayasita utawi ke upakara ngantuk daging lontar prawesa jagat. Tegedan Ratu. Baik, iki jeung suksema pisan. Inggih, ring Ratu para semeton titiang sareng sami pemekas para pamrihakseun sami kantor seneng wiradian indit daging kedua kumarin agama Kristen. Tadi sapunika memuing pembibagan titiang ngiring mekadi linggih ide Ratu Haji ngan ini nindik kawentenan prawesa jagat. Mugi sangkane napi sane kapice wau kemaning sane kabibagan wau presida dinakep piranti negepin ditatkala diratu idedane para pamiarsa titiang sinareng sami ngemalihin bicara utawi sipta kadya sapunika mangga presida antuk diratu sinareng sami rekan pemargi nganutin sastra sane wenten kadi sane kebawa si wau yang tadi marang titiang yang wantah lontar rawesan jagat semakin. Ini kadya sapunika dina kewosanan yang ngatur dina ngatur titiang lunas agung renda pengampura sinap titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.